Kenene Entertainment. Ake. Dwana, yazi ngiphuphela ubungani bethu kungasekho kulelizi ngesikulona. Angiqondile ukumosha izinto kodwa ngizama ukukuvezela indlela engizizwa ngayo ngawe, uyabona. Lokhu kwenza imicabango yami ngawe yashintsha ngaze ngashintsha nendlela yokwenza njalo mangikubona. Kahle kahle mina sengikubona. Uthando siqopha umlando uthi ngamfaka kwi-friend zone kanti yena ufuna sakho uthando sikhule kwezothando siqopha umlando uyangixaka mawuthi uyangithanda mina bengithi singabangani kanti wena usuzibonela icherry umathandana wakho uthi ngiyamchaza uthanda uncumo lami uzothanda inhlonipho uthi uyangithanda uthanda uncumo lami uzothanda inhlonipho bengithi wena umngani wami iskim sami out yami kanti wena unenhloso ngami mina bengithi wena umngani wami iskim sami out yami kanti wena unenhloso ngami uthi ngamfaka kwi-friend zone kanti yena ufuna sakho uthando sikhule kwezothando siqopha umlando. Okokuqala uyoba isiqalo ube isiphetho sempilo yami soze wasuka emqondweni wami cishe ngalibala noma sifa siyongena kwelilodwa ilibala ngeke sihlukane siyohlukana emkhathini wena usuyezulwini uyophila nezinye izingelosi mina ngiyesihogweni ngiyokushela okwesibili ngeke ungaqomi mabekushela ubobatshela ukuthi wena usuthathiwe okwesithathu thatha uqobo lwami mina ngizothatha inhliziyo yakho ngiyiphathise kweqanda qede ngiqinisekisa ukuthi ayiphuki noma uthando seliphelile kuwe phela uyipha kade lami kuthiwa bonke abesifazane bayimbokodo kodwa mina ngibona itshele entaba njalo mangibabona ngibona wena njengendoni yamanzi bona ngivumele ngilitshale kuwe enhlizweni bese ushintsha indlela obuka ngayo izinto khona nezinto ozibukayo ziyoshintsha. Mina bengithi wena umngani wami iskim sami out yami kanti wena unenhloso ngami mina bengithi wena umngani wami iskim sami out yami kanti wena unenhloso ngami uthi ngamfaka kwi-friend zone kanti yena ufuna sakho uthando sikhule kwezothando siqopha umlando. Dwana.